See, is it video? Is it ghost video? Мату, менің сүйікті мекенім Қырғызстаным. Жаратқанымның бұйрығыменен дәуір пенде. Құдай бұйырса, Қырғыздың символы, егеменділіктің, еркіндіктің символы. Жерегін дүние чоқысында көтере алды. Мені қолдаған жақындарымның барлығына сіздердің барыңыздарға рахмет білдірем. Урматтуу мекендештер, мен бұл чыгымды билимге арнайм. Биз баарыбыз билимдүү болсок, эркиндигибизди сактап калабыз. Эгемендүүлүгүбүздү коргоп калабыз. Биз билимдүү болсок, жакшы бакубаттуу жашоодо жашайбыз. Урматтуу Кыргыз өлкө президенти Садыр Нуркожоевич, сиз колдобосоңуз бул экспедиция ишке ашпайт эле. Колдооңузга терең ыраазычылык. Сиздин жоболооңуз ушул бийик тоодой өркүндөп, өсүп, бийикке көтөрүлө берсин. Кыргызстанга, Кыргыз элине Ажалтой президент болуңуз. Урматтуу мекендештер, желегибиз ар дайыма бийиктикте, жеңиште, жакшылыкта желбиресин. Сак саламаттуу жерде көрүшкөнчө аманчылыкта туруңуздар. Кош.